Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. En odiochieng' makare maneno mar chieng' wuok tich tarik 13 dwe noendo mar ang'wen higa 2026 machiegni weche manyien e kidienjende mar dier odiochieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko maru en nyadendi Bella Chieng' ka weche gi kimeni nyalo luwo achiel kachiel ka okalo kanyene mbui mago mag tudruok manendo Color TV live e Facebook X @Color TV ka achiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Wachako kama ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto dhi nyime kod limbe mare manindo mar ndalo adek e counties mag Kisii ka achiel kod Nyamira. Odiochieng' ma kawuono jatend piny oyawo chiro nendo ma Ikonge magido mare dhi muonyo kwan mag omenda maromo shillings milion 70 mabende koro dhi konyo johala go e bero chenro magi mag yuto. E kindo nogo bende osingo ne oganda ma konendo ber mamoko mathoth ka olero ne kik gibedi kod luoro moro amora ni jotelo moko magoiko makwedo piny owacho osebedo kayango ni dhi gole telo ka onyiso oganda makono mar mondo miyo yorne ni obedo motegno kendo gisiro piny owacho ka ojoge ni ka gitiyo kanyakla kod ka chenro mag dongruoge idhi chopnegi e yor nendo makare. Leo mimi nimefika hapa Ikonge kuanzisha hii soko ya milioni 70 ya kina mama wa hapa Ikonge. Mnanielewa? Na sio hii soko moja, tunajenga soko 8 mpya hapa Nyamira kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wetu hapa Nyamira wako na nafasi ya kufanya biashara. Hii soko itakuwa na cold room, itakuwa na storage, itakuwa na mahali ya kufanya biashara, itakuwa na vifaa zote, maji, stima, na kuhakikisha kwamba biashara ya kila mtu. Hii soko yetu hapa, mimi wakati niliongea na Nyamoko akaniambia tujenge soko hapa, na soko ingine tutajenga Magwagwa, soko ingine, si ndio? Unasema tuendelee ama tuendelee? Hakuna mtu mtatisha Kenya hii, si ndio? Ati wanasema sisi ndio tunaweza kuamua tutatoa rais. Mtatoa rais ya wapi? Kwani nyinyi mnanijua? Wale watu wananijua kweli? Nyinyi mkipima hiyo watu, iko mtu size yangu kwa hiyo group? Iko mtu size? Wale watu ni bure sana bwana. Sikizeni. Kwa sababu hawajapanga yoyote. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Nyamira. Hapa Nyamira iko kanisa wamejenga wale jamaa? Iko barabara yote wamejenga hapa? Hata shule, kuna shule moja darasa wamejenga hapa? Sasa nyinyi watu wa Nyamira, mimi nataka niwaulize, mnasema tutembee pamoja ama mnasemaje watu wa Nyamira? Tembee pamoja. Tuambie wale watu wawache vitisho. Ati wanasema ati Kenya itaisha. Kenya gani itaisha? Itaisha kwa vichwa jenu. Ama namna gani? Tunaelewana? Na mimi siwezi kubali nikiwa kiongozi wa taifa hili la Kenya, nikiwa rais wa Kenya, mimi siwezi kukubali mtu yeyote kutisha Wakenya wengine. Hakuna mtu ambaye ako na ruhusa kutisha Wakenya ati Kenya itaisha, ati sijui nani atatolewa kwa ofisi. Hakuna mtu mtatoa kwa ofisi na hakuna Kenya itaisha. Eka ikindo nogo bende jalop nengire Abraham Kithure Kindiki bende koro singo kanyendo ni dhiger kanyendo reru mar gacho kor manyasani kata SGR mabende dhibero chendo magoale gwenge makonindo katude koda counties mamoko mar mondo koro ngimo oganda makono bende olokre. Hii ni soko inajengwa hapa. Rais amefanya kitu kizuri kujengea mama mboga soko na wanabiashara wetu masoko mazuri, na umesikia atatuongezea. Barabara ametaja, mambo ya stadium ametaja. Rais hajakuja hapa kama mtalii, na mimi nataka niwaambie yule mtu atakuja hapa kwa mambo ya siasa, kabla akubaliwe kuongea siasa, kwanza atuambie ni nini ametuletea hapa ya maendeleo ya Nyamira. Si ni kweli? Kama amekuja na barabara, atangaze ni barabara gani, stima gani, soko gani. Si namna hiyo?
Mambo ya siasa inapigwa siku moja. Kura inapigwa siku moja. Lakini wananchi hawakuli siasa. Soko kama hii ni ya kubadilisha maisha ya wananchi. Barabara ikitengenezwa, uchukuzi unaenda kuwa bora. Hapa Ikonge, vile rais amesema, serikali itaweka station kubwa ya reli hapa. Na sio reli tu ya kubeba watu, ni reli pia ya kubeba mizigo. Rais Ruto ni fire si fire? Aendelee asiendelee? Ajenge asijenge? Komachielo ni machone jor bura nendo marari ya Rafael Tuju yangu ngimane ok nitiere kama kare kaluwore kod kaka piny owacho osebedo karakore kode ka otwag jofwambo bang' yore nyasi maralam e kaunti nogo ma Siaya oyango kanyendo ni kweth mag apisas mag obila mathoth oluoro dalane ma Karen manindo bure Nairobi kaachiel bende koda kare nendo mar timo ohala e kind chenro mamoko mabende oyango ne piny owacho koro temo tiyo godo mara mondo mi koro omonje ka bende oyango ni wechege komok ne kare dhi nyime pacho kaendi ka omenda jopiny mathoth gin mago eko mabende koro lal kata kwala yor nendo mar mibadhi e kind pego eko mamoko ka oyango ni ok oluor mar wacho adieri. We are all our brother's keeper and our sister's keeper. I think the impunity that we're now seeing in this country, everywhere, I think we have a lot of work to do, because if you allow impunity to take root, then that's the end of all of us. Kenyatta International Conference Center, there was a title for it. And you know how much that bought Kenyatta International Conference Center for? 1,200 shillings for the whole of KICC. We have issues with, road reserves, which some people got title deed for. Now, even the title deed they got for my land has been set aside. What are they doing in my compound? They're sitting in my sitting room without my permission. It is just absolute impunity, and Kenyans must rise against this. There are policemen in my Dari business park in Nairobi. The person who wants that land has got the capacity to bring over 100 policemen into my compound. As I'm talking to you now, they are there. Despite court rulings in my favor, they are there. All right? So the first thing is that the current state should never pretend, in case they kill me, because they're the only ones who would want to kill me now, because they want my land, and the only thing standing between them and that land is me. If they want it so desperately that they send over 100 policemen to take it over, the only thing or person standing between them and taking over is me. And with all the instruments they have and all the guns they have, I think I would be stupid not to know that my life is in danger. Weche mamoko ni kinde ni makoro yiero maduong' maiga manyien mar 2027 medo kayo omachigni jalup jakom e duol mar IEBC manendo migosi Mikai Fahima Arafata okwayo oganda mar mondo meke koro rwak siasa chenro nendo mar timo ndikruok ne jolut ombulu chenro mabende IEBC ne ochako e giko dwe nendo mokalo ka igeno mar mondo orume dwe ni ndika kwan mag oganda ma 1 milion gin mago eko ma osendikore nyaka ne chak chenro machalo kamano indo ka otwak e kaunti onogo ma Tana River oyango ni chenro nogo en maneno madhi neno ni oganda mathoth ndikore kaka jolut ombulu ka osire koda seneta ma Tana River Danson Mungatana mabende koro okwayo oganda mathoth mowuok adwada Danam Chumbi mar mondo owuog oko kendo ndikre kaka jolut ombulu. Tudumishe amani. Bila ya amani hakuna jambo lolote ambalo tutaweza kufanya. Sisi tukiwa kwenye tume tuko hapa kuwafanyia kazi, na tunawaambia viongozi wetu wote, sahihi ni wakati wa kufanya voter registration.
mwenye ambaye yuko kwenye kiti, mwenye ako na matumaini ya kupigania. Sisi kama tume hatutaki siasa kwenye kazi hii yetu, bali tunataka ushirikiano ya kuhakikisha watu wamejiandikisha. Na wakati ukifika, panapo uhai na majaliwa, ikiwa sasa ni rasmi watu kufanya siasa, si kila mmoja atajitetea. Na wewe kama mwananchi ukiwa na kitambulisho chako, hiyo ndo itakuwa ni silaha yako. Kwa hivyo tafadhali dumisha amani na ujiandikishe kama mpigaji kura. Zaidi ya 50% na kitambulisho lakini hujajiandikisha kura. Na hii ni shida kubwa sana, kwa sababu si Tana River peke yake. Ukienda Kilifi, ukienda Mombasa County, ukienda Kwale County, ukienda Lamu, ukienda Taita Taveta, namba ya costs ni kubwa kwa wapiga kura. Kwa kuchukua kitambulisho ni kubwa, lakini kwa wapiga kura ni kidogo. Tunataka kuchukua nafasi hii kusema tafadhali, nyinyi watu ambao tuko hapa kwetu Tana River, tuonyeshe mfano. Wakati huu pale nyumbani, kama mke wako hajajiandikisha, mwambie ajiandikishe. Kama ni bwana wako hajajiandikisha, mwambie ajiandikishe. Janero mara yena morombe wa kauyo mukonge kidieni ndi madiro dio chengo duogo bangnyira machoka kumana indo mere manakete Kala TV ni kechuma eodwa. Be injalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi. Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama uting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni kendo riwruogno endo mar wakeni mong'ere kaka Nyinam mawuok e kaunti no ma Mombasa koro wuok tung' mosuo kod jaod bura endo ma Embakasi East Babu Owino kaluwore kod seyo mosebedo ka odhiro ne jagoro mongirore migawo mar arita kwe ma ipacho maneno Laktar Raymond Omolo kaluwore kod monj mane otimne seneta e kaunti ma Vihiga Godfrey Osot e boma ni ma Kisumu kaachiel kod timbe njore mamoko ka otendegi kod MCA mogwele Lydia Koth e kaunti ma Mombasa giyango ni Raymond Omolo osetiyo maber e piny owacho kendo kik miene kod chilo machalo kamago ka gisingo mar biro medo chung' kode kaluwore kod kaka otiyo yor nendo makare kaachiel kod mobidhore. Kitu imefanya tukutane hapa pamoja
ni kukuja kukashifu viongozi wetu kutoka Luo Nyanza na wale baadhi yao kutoka Nairobi County. Kama siku ya jana na juzi tumeona Babu Owino ameshinda kila wakati kuita jina ya Raymond Omolo, na tunajua vizuri anatumika na wale watu wa opposition kuchafua ground ya watu wa Jaluo kutoka kwetu nyumbani. Na tunaambia Babu Owino, wewe ni kijana yetu, na tunakuambia angalia mbele na uangalie kiti yako, kwa sababu Raymond Omolo hajataka kusimama kiti yeyote Nairobi County. Hajataka kucompete na wewe kwa kiti yako ya governor ambao unataka. Tunasema wachana na PS Raymond Omolo. Na utoe jina ya PS Omolo kwa mdomo yako. Hii mambo yako kuattack PS kila wakati hatutakubali. Na tulisema kama wamama wako, kama sisters wako, lazima tukukataze, lazima tukuambie ukweli. Kama unataka kiti ya Nairobi County, wachana na PS Raymond Omolo. PS hajasema anataka hata kiti yeyote. Hataki hata kukua kingpin yako. Na kama atakuwa kingpin ya Luo Nyanza, ni sisi wenyewe kama wananchi, kama Wajaluo ndio tutaamua. Lakini kwa saa hii wachana na PS Raymond Omolo afanye kazi yake. Tuliona juzi hata wajumbe wetu walikuwa wana attack PS Raymond Omolo. Na huyo Omolo amefanya kazi mingi sana huko nyumbani. Sasa sisi kama wamama tumeamua kusimama na yeye. Na tunasema sisi kama wamama, amesimama na wajane, amesimama na wale watoto ambao hawana hata school fees, amesaidia wamama nyumbani. Omolo ndio kila kitu yetu, ambao hatutakubali ati mtu kama Babu Owino ambao hajajiri hata mtoto moja kutoka Luo Nyanza ati anakuja kupiga PS Raymond Omolo. Kalore kuda mwoji manyocha ne umonyo kuda kanyendo jotelo makwedo piny owacho kinde mapende negi mole kaunti nogo ma Kiambu kar chung od bura nendo ma Kikuyu jigi kodira nendo oma okalo jaod bura nendo ma Kweni manendo Susan Kiamba okwedo malich mokalo monji machalo kamano mane otim koda piny owacho ka oyango ni manendo nyiso kaka piny owacho koro okdwar jotelo mabende kwede kata jotelo goeko ma opogore kodgi e paro. Oyango ni manendo ok en gino endo mowinjore ka jotelo jiwo ni nitiere thuolo mar mondo mi olar lemo goeko mopogore makoro ok ni imonjo jomoko. One of the members of alternative government in this particular country, united opposition through the Wiper Party, I wish to condemn in the strongest terms the kind of behavior we saw yesterday in Kikuyu. It was a barbaric act against the constitution and the abuse of the Kenyan person. I want to condemn in the strongest terms anybody who is involved in those goonism for this country. You stop it, or we make you stop it as Kenyans. That's the only option. We are requesting you, anybody, and we are talking to the Minister of Interior, to Majority Leader Kimani Ichung'wah, and anybody else who may have been involved in that mayor. This is unacceptable against the Kenyan Constitution, against human rights, and against human dignity. I think this country this time cannot sink that low. We cannot allow Kenya in this century sink that low. I looked at what was happening. I've been in South Sudan during the war, and that is the image I saw. So I wish to condemn that very seriously. And I want to tell Murkomen, if you cannot manage the interior docket, kindly resign. We cannot accept impunity. We cannot accept impunity. Aye na marmuro me wamake gi kanye ende di radio chieng ni ende gara kamano watudo sa pare kidi ende mar podho chienga mibrodo weche mamoko mathoth kaka gimedo modo no mesa mar kawo weche manyien kairo kamano
kumne bedo koda chakruok nyaka giko. Jinga Joash Odhiambo Mitula kajaloko marwen nyadendi Bella Achieng' ka weche geke bende pod inyalo medo luwo kokalo e mbui magwa mag tudruok manido Color TV Live e Facebook, X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Uriti masani.